Polaganjem cveća na spomenik žrtvama fašističkog terora u dvorištu stare škole u Sokobanji je obeležena 80-godišnjica pobjede nad fašizmom. Ceremonija je okupila veliki broj građana, kao i đaka osnovne škole, predvođenim svojim nastavnicima. Cveće su položile delegacije opštine Sokobanja, narodna poslanica Olivera Denić, predstavnici ORVS, Socijalističke partije i predstavnici SUBNOR-a. U tom svetlu ja bih želeo samo da istaknem da ne gledamo sve crno, da ne gledamo tu prošlost u ružnim stvarima, nego da vidimo i nešto lepo, da se posle toga okrenu od drugi list i drugačije razmišljanje. Međutim, svedoci smo toga da se to drugo razmišljanje evo dokle odvijalo, da imamo rat u Ukrajini, Rusiji i Ukrajine. Što znači, to se nije ugasilo. Mi moramo ovakva obeležavanja, ovakva značajne datume uvek podsticati pre svega zbog mladih, kao što ste videli danas su bila deca iz osnovne škole, jer mi njima moramo urezati u svest šta je bilo i šta se dešavalo. A oni će izvući i zaključak i nadalje nastaviti onako kako treba, kao što smo mi posle Drugog svetskog rata, kao sledbenici naših pokojnika, naših predaka, radili što smo radili. Mi smo zahvalni njima i uvek sa puno pijeteta, dostojanstva obeležavamo ovakve datume. Srbija i srpski narod nisu fašisti i nacisti dočekivali zastavicama i aplauzima i to je velika poruka koja se šalje čitavom svetu, rekla je narodna poslanica Olivera Denić, posetivši na izjavu predsjednika Republike. Ona je istakla da Srbija neće služiti drugima, ali će nastaviti prijateljsku saradnju sa čitavim svetom. 9. maj nije samo dan u kalendaru, već je to veliki dan kada odajemo poštu svim žrtvama koje su se borile za našu slobodu, ali ujedno i dan kada slavimo pobedu i kada slavimo slobodu. I zahvalila bih se danas i osnovnoj školi Mitropolit Mihajlo, evo prvi put posle toliko godina da vidimo i učenike na obeležavanju ovog veoma važnog dana za čitav svet, a to znači da svest o svemu tome raste i da istorija ne sme da se zaboravlja, jer samo tako idemo ka sigurnoj budućnosti. Ono što je jako značajno i što je dobro da smo u Sokobanji okupili i mladi naraštaj, da imamo kome da prenesemo sva ta sećanja, da ih sačuvaju i nose dalje. Ono što želim da kažem, godinama prikupljanje podataka, postavljanje spomenika, obeležavanje, negovanje tradicija narodno-oslobodilačke borbe je bilo u našoj istoriji, mi to baštinimo i samo dogovorom i prenosom svih tih sećanja možemo da nastavimo taj gen koji postoji u srpskom narodu, gen za slobodu. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je okončan Drugi svetski rat u Evropi bezuslovnom kapitulacijom Nemačke. Kapitulaciju je potpisao feldmaršal Wilhelm Keitel, dok su potpisnici sa druge strane bili maršal Georgij Žukov u ime SSR-a i britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder u ime zapadnih saveznika.